Once again ngithole call ephume Mthanzi bathi sicela uYapha The Poet angithi uwe lohlela ubhala ngoLudah mfana kithi ngathi yebo bathi sicela uphinde usivakashela there has been some developments ekhesini kaLudah manje ubekudinga trust me mfana kithi this time around bengayishaya ngokudwadla that cause this thing has been nothing but heartbreaking maruLudah makamemeza bekumele ngijike da ngiyozwa bathini mangifike emaselini zonke iqhihile libe memezile yapha nathi sicela ubhala inkondlo ngempilo zethu ngithule ngibabuke ngithula isiqhoko ngisalute fete zobuye nginibone bafethu sigudle njalo noFatere sithe sifike visiting room okuyisimanga namhlanje uLudah yekho yedwa kukhona umbhemi ahleli naye namhlanje uLudah yekho yedwa lo mbhemi ahleli nayo naye ugqoke orange njenganaye uLudah ingabe naye uzofuna ukubhala inkondlo ngempilo yakhe na yimlowo ngizibuza kodwa futhi engathi lo mbhemi ngeke ngambona before kodwa mhlawumbe ngiyamfanisa yimlowo ngizikhuza ngihlale phansi ngisalute majensi khamba aphendula uLudah wola yapha njengambhelenje ungathuki Mthanzi umekutshela lokho angitshele khona usazothuka wakhetha ukudla itop wathula wangibuka uLudah emehlweni akhe egcwele usizi nokudabuka ethe yapha mfethu ngiyazi kudala ngikuhlupha kodwa ungixolele mfoka baba nama ngizenza inzima impilo yami inzima so noma ungasayibhalanga inkondlo kodwa ngizocela umamele le ndaba efika noMthanzi ngiyazi awumazi kodwa sesiphusha iminyaka naye la Danyani yena-ke washayela ephuzile imoto yaphaphalaza ashayisa abantu bashona sosocela nabafethu la ngaphandle ukuthi bengashayeli bephuzile okay fede kasiphume kulezo ndaba Mthanzi ke wayikhona la ngenkathi kufika lesikhohlakala bathi umama Macele lento azokutshela yona nawe izokushiya udumele kodwa ngoba ukhona ngizomiyeka sikhulumele Mthanzi khambani kusalutha mina phela sengicurious noma ngabe zibuhlungu kanjani kodwa nami ngiyayithanda indaba awuye miyapori uhanditi ngiyacava usangiboni because sengichitha isikhathi eside la Danyani kodwa nawe siyazana sasidiploma sonke Natal Friday ujinde East Mile mina ngijinda kaNthanzi phesha kwesikole langeni baze bangibiza ngomthanzi ngoba engangidoba inhlanzi Mthanzi ngisho mana iBrown ngengabona ukuthi ngiyakwazi athi hayi kodwa namhlanje asikhulumi ngami wena sazi ngibona uBrazo la uLudah the other day anevisit selibukeka njengesangoma izinto zayibukeka zitense kodwa wena sazi I couldn't concentrate kubo because nami nginevisit enganginalo iqale iphi le ndaba iqale sebesifaka kuma garden activities as usual la Danyani ngama activities esiwathunayo mangithi jeb bangifake noBrazo la uLudah okay the time sisatshala amatamati with some mini talks kanti so connect indaba igcine yakude angitshela uLudah ngestory sakhe umsuka nokuhlala njengoba usazi wena sazi hey I felt bad because out la ujinde case angayidalanga twist of 10 sekangitshela about umama Macele nawo uMadlingozi killed his baby and nayo uMadlingozi thiwa wayibhodisa umcondo wanyakaza wena sazi because mina bengibhekelele enye live ku Facebook few weeks back uMadlingozi host party eMauritius ngithuke ngithi kanti nawe Mthanzi uMadlingozi ubumazi ethe ungazodlala wena sazi ubani ongamazi uringo because uyaziwa imali uyayisaphatha so we had to sit down noLudah sahlanganisa amadoti ukuthi pho uDlingozi makaphila iphi intwana kaLudah yena lo mama Macele kanti yena ungubani umama Macele yimedi kaDlingozi andiyona ebheka intwana kaLudah le Mauritius hayibo majida lokho ngikwazi kanjani sekubuza mina siyasabuyela kuloya live sahlaziya bonke ababekhona wathi uLudah ngangingadakiwe yapha kufika umama Macele la ndiye man uye lo senibone kule video imedi yapha kunzima because we have bled tears been shed we turned out to be bad our lives are sad we have lost what we had kodwa bona batrauma phansi inhliziyo yami ibhlungu ngaphakathi awuyebo kuzodlula awuyebo kuzolunga kodwa ngikufunde kulomhlaba inzondo iyabulala kanti kanjalo futhi nothando liyabulala yapha usungayibhala inkondlo utshela abantu bebeqala bezile usuku lami lokufa ngiyaluzwa liyasondela futhi noma lingasafikanga vele mina kudala ngafa sekushoda umphefumulo uhlukane nenyama le nkondlo narrator uLudah Ludah Mdakane kanye noMthanzi umfoka Mtimande Yapha The Poet ngicela ubhala inkondlo ngempilo yami